Kami ini nak dok. Pagi sore malam. Kakak kakek. Tahu enggak? Warna teh ikut ada dekat. Nak salah cepat nak lagi sedih. Atau keluarga atau Solanasa atau Tomarapa na pirasakana siya ni Limbong. Dolo jo may dati bukada sa mga bukada jo may Tomarenta. Ikuala may katabi bakal ko lumalabi na Toronto Parenye. Toran Ambe, yaitu masalah protokol kesehatan tetap dijaga. Daerah yang di pasarian dengan pembasian juru lalan. Diminta kilokan. Manis terus, mesti pakai masker. Saya kita 5 ringgit dako. Memang pangidolo. Sama dyan na kamatian ko ako semangat. Kaya to na parampot na mga parenta na ikuha kurus sumanga sa kanyan na kamatian. Sabi ko pa dolo lambal lako kita Solanasang apadolo yung may lambuang kangkada kikuha tabi lako ta mga parenta tabi lako ta parenye tabi lako Evangelis Gereja siya lako Indo Ambe siya Simu Solanasang. Ya tulang kupokada, ya motu Diona na pogawna nene etato lenduna. Susinna mote tomate. Dito mo ko pa idolo, namane diang kato tomate do may banwa, narampo rokoinan na jong bulyan na ibalando. Staruna. Tonto mana pokada toma perenta kumua. Alu ko si Poricale, ada si Poripadang. Ya tu alu ko nate ambe, matayang amu kumua alu ko nang alu kasaranian Katolik. Tapi ya tu ada, tibambang lan ada anak talung penanian. Bane makin pisan na, tu da bisa kipokada, yan namale tu tomate daw. Mali na polaran taan na maadim ma 1, 2, 3 tu tau belan na tanya ada na to di ko yan na oh yay pokada na kolalan to so ba pagpasusi mo to dahil kalulian tang terapian pantanada saya nga tu anak-anak ito susi temay saya nga ke melona susin na makpabendang banwa saya nga ke dioki rulan tanga peperian pada patole pagpokada ako kilalan daw data ma 1, 2, 3 na yato ada sa temo perlu dilestarikan beran na yato ada kapuanggaan na mentulino tutoraya beran na ada atari yari tabi isa siya lamase beran na ada atari contoh na mo maliki jolu Jakarta tak apa si tandan tapi tandang banget wala ata kita toraya, masa itu toraya belan na ada. Ya, jadi
daw, tedong dolo. Mane tolay kan de kaparenge sampai di kuag bang mo to parenge. Namane tomate. Lamba-lamba na te ambe la dolo sabak muane. Yakin na ba ini la undi lamba-lamba na sabak lokon na to. Yasian na dolo tu lamba-lamba na te sabak pio na kin na nolona. Pasa mo kataw ma pio tatemo. Paroena. Rampo lang ng totong ko ng daw. Yan tarampo lang ng totong ko ng daw. Yato lamba-lamba na, dibukay yung padang. Ta na ilenden lang ang banwa, dibukay yan na, dilulumelo na, dibalang ang banwa. Saba, yato paroy na te, ambe, yari dia ete do may banwa. Yan lamba-lamba na, ta mo ya. Jadi, ya matutu na parampot tolay kan nakaparinge sabak tadi ko to paringe lako kita tondok. Tapi yan na di paulun na ba ato di papoloon na ba ato sangal na ba ato rantepao di sangay ama apa songolo. Apa sawana ni ko ma apa songolo di pasongolo o tamarante. Tapi yan nakita di kuya maapalele, may matumba budan na tedong. Nga di kuya maapalele, di palele la kotongkonan ba ato ariri. Yo, pada adu arupan na. Dento di kuya diangka, ya mo di sanga diangka ke ba ato di kuya diangka amawongi. La koto ba ato riri ba ato tongkonan, tangnya di kuya di palele to di sanga diangka. Tapi ate di sanga maapalele. Ya mo to na dipakai di lamba-lambai di pasituru tidona. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebelum saya memimpin doa singkat atau spontan, yang kami hormati Bapak-Bapak Teparenge, Toma Parenta, Ketua BPL beserta anggota BPL, jenazah orang tua kita, marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih yang selalu kami terima setiap saat. Pada hari ini, di tempat ini, memindahkan jenazah orang tua kami dengan segala hasil jeripayanya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, berkatilah rumpun keluarga besar, anak cucu, rumpun keluarga, sehingga oleh karena berkat-Mu yang diberikan tanggung jawab dalam kegiatan sepanjang hari ini kesabaran dengan penuh bijaksana keluargaan di Lembang kami yang selama ini begitu baik terbina. Bapa di surga, untuk senantiasa menerima orang tua kami, pendoa bagi orang tua kami nenek limbong perempuan. Lamba-lamba, kumuli yung yan. Bukan duret.
Nalang. Di yan na lang patutumatin na tayo ni Pastor Romero. Kami langan. Pada main asam pumayo. Siya kandaw re. Yo. Iyo, tangan dulu ni. Dapat nilai rok ko tuterong kita ini daw banut tomate. Soalnya ko ini ni rondon ni tayo, mi beri. Tapi kan ni ako tadi matamu tak kedeni. Tapi di tole-tole lu ada kala sa lubuko to rampon tongkon yang lo lekon ate sulejo corona.